Hello mundina namite hojo si limna kahin nei ki ron chule tuni khol jing ni sim som ni sang ni le som ni lenga din jong thusu chum chum ho phun don an nei ki taw hiti Supreme Court in August ni sim som la ko ni chun Biren audio tape test boldinga kingan si Center Forensic Science Laboratory CSFL ho chalo dan chunga lunglei lo na thu anapong ina hi Biren audio tema khulchil na achil ha thua jani chun hearing anomin hijia chun Solicitor General Tusar Mehta ahung theilo jin Additional Solicitor General Aishwarya Bhati in Government in Angansi Center Forensic Science Laboratory CSFL in audio clip chu authenticity ti chu sim thu ham ata ham verify aboldo zo poi anati na hi hijun Supreme Court in nang hot video ata ham alem ham verify dinga na kingan siwa hi pui audio athu kisei chu Biren ham hin verify eventia na kingan siwa hi tin an hausi na hi chuzo in Biren chanuin ke jong chike sahin party kha in kapang no media application ahin se na chunga Supreme Court in anasan pi pun hiji case hi family support program na hi so ham tin anadon buri na hi chuzo in kohul advocate Prasan Busanin CFS jong hi government no ya umahin tasan ompu special investigation team phata in investigate bol hantin anange na hi ama thu sei don punna chun Supreme Court bench in chu ngai khal punti government no ya hi jong le ato ding dol ato ding wa hin mi mo hin mo molwa pha hi India pama ke pata jong verify boldinga organization ko mo hi puati na hi Jani hearing achun Solicitor Tusar Mehta anapan theita loji chun athu seina ding chu August nisim som ni langa adia pha anakitip ki hitai achisa August nisim linia chun sarkar tha lenga pang Solicitor General Tusar Mehta in audio tape forensic report chu akichai nai pui atin haptani pha anathum be hi ama thu seidon bunna chun Justice PV Sanjay Kumar le Satish Chandra Sharma in Solicitor General Tusar Mehta chu thudo na anneowin audio tape forensic report bornading thu chu tu kum mail ha ani ke pasa hitan thathuma chitan to arizala mu thei pha rahi tai anati wahi Justice PV Sanjay Kumar in thudo anei bein Center Forensic Science Laboratory CFS in voice analysis bolnading achu phat ichan ala kun hamanatin athunga nakhat phat hetai aki chaina umlova athu ki sei jomjing theilo ding hi tia an sei pe hi koholin audio tape chunga khulchil na bolnadinga Supreme Court petition na bolwa hi hinla chief minister office kuna hiji audio tape chu tasan thea he poitia thusu jong anaki bolin hiji thu chungchanga thusu bol ho jong gi na anni wa hi Koholin petition a bol chu November sang ni le som ne lia chun Supreme Court in audio tape chu khulchin na nei dinga anano pin audio tape chu adi lo khulchin na nei ding thu pi ana bol wa hi hichima sanga chu Koholin audio tape chu truth lem ho ko ma khulchin na nei ding anapi lu dovin truth lem ho report dung zu ya chun audio tape ma o chu Biren o to 93% ake bongi anati wa hi Sarkar ta lenga pang Solicitor General Tusar Mehta in audio tape chu government lab khana pelu dinga nge na ananeya anagi san pi hi tu kum April a chu Solicitor General Mehta chu case danga buina anneja Sarkar in audio tape thu seina ding pha an thum be wa hi hinla hichinya sarkar tha lenga pang council kharin audio tape forensic report chu chai a hita anati hi mail ha chun Solicitor General Mehta in FSR report a hi tia silgi bol lekha khat anapo do a hi hinla a report chu asim zo phadovin Supreme Court in report tha hin cho in tia Mehta chu an het sakir wa hi CAPF SSF NCB le Assam Rifle Constable General Duty ding Physical Efficiency Test PET le Physical Standard Test PS CRPF Langjing Infara dinga anaki tichu Koki Student Organization le Deputy Commissioner Churachandpur Panla Najalin Churachandpur le Dimapura dinga hetai hethei khachu Koki khangtha izar ham khat hechi PET a hi lo le PST dinga hi Infar Center anachu ahin KSO's headquarter le KSO Sisipur Education Department in Koki ho lam ka hi lo le kangui muna PET a hi lo le PST abol thein dingwa hata anabui pi hi
Hijitu ahin DIG recruitment CRPF prasandarin thuso na bolin tes apang ding kuki hodinga PET ahilole PSD bolna ding Group Center CRPF Langjing infara aniki pichu amaho tichu kuki ho bitna ding munle amho chipan ding muna ake chun taitin DC chura chanpu het sana ahin nejin hechi lekhata chu KSO jong kopi tu ahin bol thai na hi exam center ding tha ho chu ahi le STC BSF chura chanpu le Assam Rifle Training Center and School Sukovi Dimapur Nagaland ahi ding ahi pasar hodinga PET ahi lo le PSD chu STC BSF chura chanpura September ni sim khat sang ni le som ni lenga le ke bolding ahin September ni sim ni ni khole numei hole September ni sim khat a test ki borman lo pasal ho test ki bolding ahi Kangpo pia cheng test a pangding chura chanpul chi thelo hon admit kara test bol na ding ki pi ni khole Assam Rifle Training Center and School Sukovi Dimapur Nagaland a test a bol theding wa hi test a zawding hon admit ka na ki homdo sa chu aman thedi wa hi akitin CRPF website a jong test na ding mun ki chun thu ki ta do hetai Free Movement Regime FMR le border fencing thua ki phinani United Naga Council ho chu India government in ke ho piding in Delhi a koveti jan ha lang New My News Network thulur khat chuna season hi Central government in UNC ho koma chu nang ho lem chan na ding ni ho khat hen ki tibu vin lang ki ho hi ti tia nge na ahin ne wa hin in la UNC in I ki ho ding ole Delhi hi lo ding ke ho naga gama I ki ho di wa hi tin an don budu ve ki ti Nagalam kai khanin New My News Network hinga asaina chun Delhi a ke hodin ka chinom povin hinla ke ho na chu nagate gama hantin ka sei uviati alangkhana India thaleng ho nago gama hungdi chu aha sat na ahida na seiwin aji hola khat cho hi le ke ho na hi ministry thum azaw ngai ding ahi ji danen a seiwin hi UNC lam kai khan kharin a seina chun achi sa August ni sim som lagubnia Manipur governor to akimuto na wachun Izam tia ke ho na ding le Ministry of Home Affairs Minister of External Affairs MEL le Ministry of Defense hon panala ngai ahi tia anaki se ahi ati he thei khat chu achi sa August ni sim som la khada chu UNC in Emergency Presidential Council meeting ananei nawa chu kiphin chil ha ding dan ni som langa sunga phon do ding anati wa hi achi sa July ni sim som ni ni nya chu UNC in FMR le border fencing thua 20 days ultimatum anapi wahin hechi ni somni ki cheizo wajang government in angai sa lo jia chu August ni sim som la khat nya chu hechi thu phon chu anane wahi Jani jinglam ni den 10:30 chun Manipur Governor Ajay Kumar Balain Churachandpur district ahung vili nahi hichia hin phatna sapedin turbung wangkhwa garjam ho umna mundinga ki sim prefabricated house handona anezinahi Echi prefabricated house ki sim chu barak liya hin in met jani le in kun somthum ligin ho umna thei dinga ki sim hi amuna district administration hoin amalim na kin gun lopi ten amangovi nahi kin lam kain gracie ho ki mapangin limna labung sa na thangsung nunga hon anewi nahi chuzowin sarkar department chum hole civil society ki LAHKHOM na chum hon ki pathil pp na anezuvi nahi amunta KSO Churachandpur ho injang Memorandum anapiovin hichia sun DJ ho kip General Secretary KSOCC Purim Memorandum akisun isu chum ho chamkim taina sejin chuzowin memorandum pe dona anejine hi gamsunga gale tur khose taina na umjongle relief ke ma hin khumangjing puma NET exam a lol hin na chang nunga chapang ni hi nga ke pa pi na district administration en agun pi ho pe dona governor en anejine hi lol hin nei nunga chapang te ni chu nemnei hingle ha nei ni nga hin amani hi ngaloi relief ke ma umhlona hi amunta chun governor pata jong aholim thani hi chuban le har ghar tiranga campaign ki manato ki mara local quiz competition district administration in anabol na chunga pachana chang ho hinga ki paman ho do na jong anei jine hi first position la ho jo se chu hi le thangkhan pau class 10 Gandhi Memorial High School Mungsenching class 9 Lanwa Modern High School chule NKT aided junior high school aku ningai doi class 8 Jingzhou Jam class 7 to Henry Kowloon class 6 ho hiwi chuban le letter writing competition of first prize ki paman sang ho chu Nancy Lingnei hoi khungsai class 10 NKT junior aided high school Themngai Nengang te class 9 Vimala Raina high school to
tinghoi choi vai phei class 11 arts rank kai government high secondary school a hiwi hicha ki pa man ho hop do a hi zo to hlan chung governor in holim na ani jina hi amana holim na chun ahung kalsu na chunga vai thu na kilom ta le thilpi cha chum tamta amuna chunga ki pa thu gamsumi pi ho hi nga aphongi na hi amun ta galjam hin khomang ho ahung ki mu pi thei jin jong alung hlei na thu aphongi na hi chule gamsung boi na chung thua aga na thei pena chamna ahung ding adei pi pen a hi thu asizin galjam hin khomang zo si ama ho che na khule in mun che anom ta akinung le diu adei thu asizin hi chule sarkar ho to CSO hon chamna wa thei na dinga panala jing dan jong asizin chule kumni war gamsung gale tulzia IDP hin khomang ho adinga aki chol do na dingo gel kho na zala hechi prefabricated house si ahin sim do a hi dan jong atalang ina hi relief camp sa nga ki tup zole in chen dan nom zoding gel na hitabonga hi pankila hi tinjong asizina hi tu laita ngai cha thille to dinga gamsomi pi hoin ahin pi lut na banova apet pena sei khom na district administration to asei khom a hi thu asizina hi join tulbung muna IDP hola nawnoi cheblai nei ho adinga ne la cha le mancha za chum hop do na anizin chule chapang neu cha ho hinga chocolate hop na jong anizina hi hita bongkin gun ki man na chung thua kho sate thalengin holim na phat PPY phein anizin gamong lin ta khusunga kun ki pedo a hi na to ki mera gan theita hin khomang ho adinga ki pedo a hi na chunga ki paum ta hi da na sizina hi hitabong in lelo neilo galjam hin khomang tampi na lai ho dinga mabana jong prefabricated house ahin sim do be diu chu kinep na hi thu jong asizina hi kin ki mana chung thu le governor hung kalso na thua ki pathu seina TH mangmin thangang te MCS SDO video hingli ben kangwain anizina hi tulbunga kin gon manjo a hi tol hanin DC office conference hora gamsunga civil society tribe leader ho to meeting ane wina hi hicha hin kokizo council ITLF KIC Zomi council UZO marin puile student body chuma korin lamkai tamta apong wina hi janichan gya district administration in gamsunga to le tham hi hen activity chum report polna jong district administration langhon ane wina hi janya governor hong kalsun na chun ain nei pin jong ahin kilhon pin chule kabib ke IPSIG prakhar pande IPS SP CCPU Pigwete MPSCO first IRB hole department chuma lamkai lubo ho tolbung prefabricated house on nakina chu apangu vina hi janya governor hung kalso na chu ani veichan na hitan janha 27 sector Assam rifle muna gi na liding tuni kho August ni sim somni teng le kinung le ding chule Kampopi district vil na anei zom peding a hi kiti Manipur Thinglang district a MBPS zil theina sun Churachandpur Medical College CMC Lamka academic session sangni le somni langale somni lugobadia MBBS sit zakha jilding candidate la tha hola Amy tichu kokite somni lekhat azawi nahi amho cha hi le pongo sim songlui sumten len guite Michael Laromon lungto Kaibek sang waipi ginmin lin thovum Elizabeth sang hoiwa tothang Jers ho chin khu manlun Jennifer chin neiling Kimrin puigangte Gloria Ramneivar Lamchong hoi kongsai Thangson monjo Nempi chong misao James Amkhansiam Ninghat nei waipi Hingzai pu kongsai Neilian kim Lunkhogin hokip Elina darsang moile Jinghau nom ahiuvi amho chengsi hi academic session sanile somnil ngale somnil gobadia Manipur medical counseling first round anasai ahi National Democratic Alliance NDA in Sandinia Maharashtra Governor din Montu Jinglai Chandrapura Ponusami Radhakrishnan chu ahung ding September nisim kole ding vice presidential election NDA candidate dinga anapon dozo nungin Jani chun India block honjong Supreme Court Judge Lu B Sudarshan Reddy chu amo candidate dingin phondo na anayu vinahi NDA candidate Chandrapuram Ponusami Radhakrishnan hi 24 Channa Maharashtra Governor tu jinglai hin February sangni le somne thuma pa July sangni le somni li chan Jharkhand Governor anapuin sangni le somne li March akipa July chan Telangana Governor additional church le Puducherry Lieutenant Governor dinmon anatu ahi Radhakrishnan hi BJP lam kailu ahin Tamil Nadu BJP state president jong anahi ahin
Coimbatore kipat Lok Sabha MP nive anakai hi. Alangkana India Bloc candidate B Sudarshan Reddy ahile. Andhra Pradesh High Court Judge anahi ahin. Guwahati High Court na Chief Justice le Supreme Court na Judge Din Munjong anatu kha ahi. India Vice President Jagdeep Dhankarin July nisim somni lekhara ato mon adala akuna. Hichipo si tu chana aonga umnalaya hi. Tuesday ni nilha alangachun. Rejoinder Institute of Medical Science Rimsa Numekhat Dr. Hon Damdoi Akab Hil Siovin Thina Anatu Inahi Thina tu Numeinu to Ahile Infawis Sunga Awang Sek My Liper Lekaya Cheng Kumsom Ngalen Yaupa Hizam Ong Bi Ibemcha Ahiakiti Numeinu to Aken Kisu Khazia Hospital Anakil Hudahin Dr. Hon Amanu to Damdoi Anakab Hilovin Hichizi Atsu Thina Changi Atulo Danin Akisezinahi Numeinu Thitu Aza Padovin Ain Sumi Hon Hospital Sunga Kipina and Neovin Security Le Hospital Authority Hoto Anaki Manovezong Akiti Numeinu Chu Damdoi Kipi Helzi Ati Ahitia Hospital Dr. Hongo na Anewahin Ejitu Kizi Chan Hin Hospital Authority Hoa Kipat Hilchi na Ima Akimunai Punahi Manipula Fast Track Special Court Kharin Monday ni chun Kumsom Lilanga Upa Kharin Kumsom Lilia Chapang Numekhat Hunama Asu Sijin Kumsom ni Sungkul Tangdin Anatutan Humtawinahi Kumsom ni Sungkul Tangde Atutan Nakini Humpach Ahile Uinam Robin Chandra Tokpa Ching Mayai Likai Kakching District Ahin Amahin Achisa Sanile Somlugup Kumachu Kumsom Lilia Chapang School Kailai Numekhat Anasu Sirahi Fast Track Special Code Number 2 Judge W. Tonen Maitain Pokso X Section 4 Close to Noya Tutan Nachu Asi Mahiyakiti Kurin Mosa Kumsom Lilanga Upa Oinam Robin Chandra Chu Danka 10,000 Aliuse Chule victim nu chu Danka 4 lakhs Pidin State Government Zong Kurin Tupi Ananazinahi Janizinglam Nidan Giraki Patsun, Kukin P. Manipur Noya, Department of Trade and Commerce in Asom Nilakhat Veichan Nadingin, ADC Road Tuibong Post Office Koma, One Day Market Khanhokai Laniho Anabol Kirovinahi. Hichia Hin Kim Noya Department of Trade and Commerce Lamkai Ho Lamkai Nale, Nule Pate Ho Zaunin, Volunteer Hockey Tupinain, Nitin Ngaicha Nelecha Tilkyo Zatsum Zapi Achanom Zosia Dingin, Manhom Taipenin and Nazovinahi. Department of Trade and Commerce Kimin Atupi Pen Khatsu Ahile Gamsunga Nelecha Hoihan Nitin Ngaicha Mankalhwa Kuna Milham Tamten Angaicha Ho Manhomcha Amutheina Dinguva Hiti One Day Market Hi Kibol Hiti One Day Market Hi Abolo Hi Gamsunga Nitin Ngaicha Kila Son Ren Ho Aki Heldung Zuya Abangkum le Aman Hung Sanga Abangkum le Aman Nimziahin Tilkyuman hi kibangjing the ahi lozia avai sei hoin jong buina chum ahin palto pe ahi thu lamkai ho akuna hedahi Phungcham Pauri Varangalai Center Masun Room Khoa hi tuapat kumnga sunga gamlen thang kamphal hitaloding Zuleva gamsa wacha ho thapal hitaloding hi Phungcha Pauri le Varangalai Kho hi Okul District akun Norlama kilometer somni ligira gamna khuwa hiwi Zuleva thana loadinga kho kinup to nahi oga sangni le somni langa pat oga sangni le som thumchan kichi piding hi kumnga sunga hi koitabong phungcham jangre rangena hobgam ke hoa sakap na mai pum choi mi akima dole dangka sang som ki leusa ding hi sorin khaleng phungcham jangre ram secretary na seina gama Zuleva ho akim tul phada gama sahang Zuleva ho ahin gamle go ho ven dinga hichito gun hi kine ahi hitabonga khusung ke hola na hi phungcham jangriram ki gamgit pi kho ho hunphun halang talui homi pe lunghar lore kazule kalhang chule khodang dang het sa na akini tayati phungchar hi tangkhul te adinga khului pen hola khat ahin pauri le Varangalai khote ni puma hi phungcham jangriram tia ki he wahi Ho athuma ki gomahin in lap sang khara lingin chule asunga cheng mi pi hi sangguba wale Kabui ho hi naga ki khaila nam a hi poitin Kabui Union Manipulin khoten phondo na anei jwi Union Vice President Kerenzen Kabuin tu phuna bola aseina chun achisa khangthu simi hen tu din mun hi jongle naga ba kaya umsa na dinga to gon jing hi Kabui na ma dinga deum lo ta hiati
sangkha jaku somnga kuma India in kabui hi schedule tribe ma het pi na ane hetan chon lakhan sa hule ho atum bia nei nam khata hiati kabui to kisam kaina nei lo hon politics le amho phat chom na dinga kabui ho American German kuki hi sa ding agudu dei lo na jong aphong do wina hi achi sa kumsang ni le somnania law ministry in kabui in puile rongmei hi zar khana het pi na nei hetai ahin tu ahi kabui union hin kabui le rongmei hi nam ke banga hi pon chule kabui hi naga ba kaya sim loading a hi ati hi Manipur iring le akim vela cheng naga milham ho chunga koki thing noi hon hunam a bol jingova gi na su kicha na anei jingule kile thu na hum dinga hi tin jani chun furhil naga coordination committee FNCC in gi na anei na hi FNCC in thupu na bol na chun achi sa August nisim som nga chun Koki National Front P KNFP ho naga chena khwa alurovin naga milham ho lo ho anavovi hitabong chalo na kinei hi misu kicha na dingle chamna na loadinga ki bola hi ati koki thing noi hon sun kimlai changa mei puma choiwa ginne lo bia awale leo hi tizarum ta hi hichihin milham hin khodinga ki charum hi chule naga mi te ki chona hi ati iam tia koki thing noi ho chalo na hi authority in avet suilo le naga ho che namun ho koki te dinga total ban shut down hi lo le achi le wale ki pum kha pi dinga hi wetin gi na khote na bolovi tu phun ki bol chun naga mi te ki sa ti zat puma ki khosalo dinga hi naga ten chamna ki de hi koki thing noi hon aza bolo le amho chan banga le thu na ki nei dinga hi ati tuni huwa dinga thusu LAHKHOM chum phun do na hin nei thiu hi chen chu hi tan ti muntina thusu na ngai jing nammi te ho zo si suntin chibei jantin mangpa